Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kwayo sirkal mondo odonjre kendo neni anyuola mane owito wedegi e ng'anyo ma osebedo kibago pacho ka oyudo ratichgi. Wacho ni mae nyalore mana ka okawo okang' mager ne obila mane otiyo gi teko mathoth kendo nego jong'anyo. Koloso e kar chung' od bura, Kalonzo ok obi yie thuolo moro amora Kenya Kwanza. Fanya kazi yako bila woga. Hatuwezi damu ya watoto ipotee namna hii. Bendera ya Kenya kuipiga risasi ni kutoheshimu hata wale waliopigana, walipigania uhuru wetu wakafa, kama vile wazee kupiga a young leader carrying the national flag, the symbol of our pride and the symbol of our nationhood, and you don't even respect that. So sisi tunasema askari ambao walipiga vijana risasi washikwe, tuone wameshikwa. It is not Azimio. That is not business. In fact, for us, kazi yetu ni kumwambia amefanya makosa. Hata akifanya vizuri, kazi yetu ni kumwambia you can do better. That is not our business. Moko kuom jodolo